Tadtaman pa nga nakalagip siya kabsat mo nga nagpasyar ito'y balay, bini. Saan lang umayat pasyar ni Susi, Lilia bakit? Umay pala makipagnaan dito balay. Tawan trabaho ran. Isungawan pagabang na itipag-abangan na balay. Ne, apay nga awan trabaho na ngay. Inekat da. Baka mat nag-aramid nga minitihan nga may parparbang, iso nga inekat da. Saan da nga inikat? Nalugi ti kumpanya pagtrabahuan na. Isa na apektaran da amin na trabahador. At di istambay nga rodan. Pagsapol duman lang iti pagtrabahuan na. Makipagnaan pala nito balay, takasi mo. Nuawan gaya man trabaho na apay nga hampay lang agawin di probinsya. Di naman kayat. Dito yung mati kayat na pagnaadan. Tamumet, uli lang kami itikapsat ko. Awan mo't sangputan na iti probinsya. O niya, mayat ka ang makipagnaan pala ni ading ko dito balay, Lilia? Katuan na na. Si kamat lang mati masursurot nga kan kanayon. Urahan ko nga kayat mo mat. Awan mabalin ko ah. Lilia, di ka kumaging imot. Tatulong tan itikapsat ko na ito eh. Kasi mat, awan sa baling agbinadang no sana na kami ngagkapsat. Uwanan. Ay na, di ako nakgarod. Uraan niya ti ibagbagak, si kanto mat lang ti masursurot. Isungawan mabalin ko. Pasensya kan ipag lumaki pag naudak pala dito'y balayo. Madlaw ngamin adi mo kaya't ti kaadak dito'y. Ngam papuskula kun ati rupa. Tawan mo't ngamin sa bali apag kamangak. Ay, han ngamin nga mapukaw ito'y panunot ko ti impakpak itayo kanyak iti kalabas. Ididamdam mo mekin ni manong mo. Mamadlaw ngamin nga handak nga kayat nga para kanya na. Mismiso utandak idi. Handak nga kasasao. Ni, saan mo't alilya? Nagbidot ka iti day nga atap mo. Ay na, amin nam kadi nga amin ng susi. Hangkan nga gindadalos. Dua kayo kanina nang idi. Handak nga kayat nga para kanibini. Mamadlaw ngamin nga dya ex ni manong mo idi ti kayat yukat nga para kanya na. Amo ka? Ibagbagayo idi nga inagaw ko ni manong mo dya ex na idi. Ngamdag pa isukat. Ay, siyak ti talaga nga lab ni manong mo. Iso nga siyak ti nasawa na. Ipag, atap mo lang ang dagita. Tapara kada kami. No asino ti kayat ti kapsat ko. Kayat may matan Plastic kakit di ah. Ipag, Ay, pasensya kan ngam tatala nga mairwar ko ti sakit tinakam ko nga na bay, bayagan nga induldulin ko. Iso nga, hanak mat siguro nga mapabwasol niya. No apay nga kasto ti pan nakisama kanyam. Tani, adu ti nakasakitak iti kalabas. Ne, papanam Lilia bakit? Nakasukat ka man. Kat mapang kumanan irwar dyan sweldo ka. Simra kan ije bangko. Sweldo meti, panagblog mo. Katuan, anya pa ako mati sa bali nga pag sweldo akat di talaang mat. Talaga, akaalam tag-vlog Bigla mo't ngayon ti followers mo, bakit? Kat siyempre, nalayangak ngamin nga ag-vlog. Ay, adu ati wak nga ag-vlog. Nalak ngamin ng tekelete dagiyay viewers ko. Iso nga adu ti views ko nga kan yun. Ala, itultuloy mo nga ito. Basta na kita mayat ti i-vlog mo Sana kung kumporme. Hanak man nga isuro. Tahan mo nga mo ti teknik ito'y bini. Siya din, te isuro. Kat veterano akon nga vlogger. Kasano, kat kung kumporme mat ipupus mo na duma. Komporme nga. Kaya danto pa nga ilalike. Sige, inakon. Anya kayat mo nga si daan tayo sa tigatangak. Kumpormen? Nonya ti kayat mo. Isumot ti kayat ko, bakit? Hello guys! Adak manan ito yung agluto. Agluto tayo manan ti itlog. Tono tayo ti itlog. Kitaan nyo ti pamayak nga mangi. Tono iti itlog. Inya guys. Ipag, rumarak pa ya. Tama. Anya kamat nga. Amo nga agvlogak. Mang disturbo ka. Ay, sorry. Jak amo amadama ti panag-vlog mo, Ipag. Anya matdata nga. Imbagatahan nga live detoy. Ay, baliwak man ang ti video. Sorry, Ipag. Pasensya kan. Pumanaw ka man. Disturbo ka nga. Ipag, manungay mat ti masusweldom iti panag-vlog mo. Ay kat medyo dakal matbase ta dandanin ag million ti followers ka. Un nga rod, adumat ti ag-vlog ita, Ipag. Mayat sakit di day tapag sa pulan Jak mat nga minan makasapul iti trabaho. Iso mabalin ka di tagpatulong kan ka, Ipag. Isuro nakman mat nga agbalin a vlogger. Ay, bahala ka mat nga mang diskubriano anya ti pamayam. Apay siya kay di, andayan ng tultulong kanya. Awan mat, may sa nga nang paadu iti followers ko. Kaslak pimpe man idi nga agpakpakasi nga agayab iti mangi follow kanyak. Kat katawan dak pa idi dagi jeta tao. Ibagbagada nga papansinak, nga agraraman na kanong agbalin nga vlogger. Anya nga itatan, huyo da amin kanyak, ha?
An may sahan mo nga bagay tagbalin nga vlogger tahang ka nga napintas. Ha? Naimbag kanya ka ta napintas ti rupak. Uray na lukmagak ta napintas ti rupak. Dati rupak lang matipak pakitak. Han ko nga ipakpakita ti bagik. Ipag, Han mo nga bagay tagbalin nga vlogger. Tahan ka nga na para buran iti napintas nga rupa. Iso nga ibagbagakon kanyam. Agban banog ka lang. Nay, adati kalugaran mi a vlogger ah. Kumusta, Lilia? Astoy mayat nana. Ay nak, talagang sabi maknang ka na. Ay, when nana. Ay, kaya tagpabarato ka man nga rod balasan ko. Oray merienda lang. Ay, katuan dahi tala ang aya. When basit lang data nga may kaysa iti kwartak. Mabiit lang niya. Na. Nay, ay na, nagadumot a kwarta da itan, Lilia. Baseto pa yan datoy. Tanagastos kon dya duma. Ha? Warasan kayo pa iti kwartayo ano kaya tiyo? Datoy. Sagsa sa nga gasot kayo amin. Nga istambay ito. Ay na, nagsayat. Kasta kumaka na yun, balasan ko. Ay, naglalayangan nyo nga ay. Tatalang datoy. Hanan nga maulit. Para manan kayo lang ha? Gusto matan natin na minsan nga pa nang ilibre ka niya yo. Agruam kayo matanano kan kanayo nan yon. Apay, sino man nandiyan nagparada itasango ti balay bine? Nakita yung nga ilida di takaruba bakit? Naglalastog da matanan? Apay anyat paglaslastog da? Bayadak to pa iti biyag dagita nga tatao? Unay kamot tan Lilia. Hindi kamot agsaw iti kasta. Nagalas mo ti panagsasawa mo. Madi iti kasta. Masursuro nak ngamin. Apay handa nga mo nga vlogger ha? Handa ko mati pakinaigan dahi tayo ti paragparada dahi ti sango ti balay. Ni, apay nga kumananta da dyan nga asuse. Ay na, agbid video iti upload na. Padasan nakanumot ti kasi tiraramidam. Kat, anya ti upload na dyan kansyon na. Katuan mayat mat kat di, ta damat talento na nagkanta. Anya ti amu tayo, no kumatok. Kat, ano ti agbuya. Agraraman matgata nga kabsat mo mat. Bay-bay am ka dilat ta. Uray saan napintas ako nam, ta napintas mo ti buses na. Mano ti followers mo sose? Basit pa ipag. Nagbayag mat nga rod amanayunan. Ngam sana bale, umadun tulat na. Ay, awanan, agbambanog ka lang. Agawit ka lang ni Jay probinsya tayong kaagmulay ti tarong katparya. Tasig sigurado pa nga adan to ti apitam. Ha? Hamo man nga ipilit agbali nga content creator. No talaga nga han mo nga linya. Linya lang data. Kaslamat itinegosyo Adakin linya itinegosyo adamathaan. Tulungan nakman ipag. Isuro nak itirumbang nga aramidak. Tapno umadumat ti follower ko. Ay, hindi siya tinangrugi adayamat ng tultulong kanyak. Awan, siya lang tinagdisdiscover iti amin. Iso nga bahala ka mata? Ngam no kasta nga awan ti agfalfalo kanyam. Isardang mula anganan. Saan ipag? Diyak mapukawan itinamnama. Dardarep, depek ngagnanayon. Dagi. Agtunod! Yung kakitis na tagdali na pa susay. Kumananta kay tanga. Ay, anyamat ni ipag Lilian. Basta rugyak tag video, disturbon nak. Susay! Unipag, mapanakon.